Nelson Madiba Mandela muramuzi, ni intwari ya Afrika n'uyu munsi turamuvuga. Urabyibuka aho yavuze ko uburezi ari intwaro yahindura isi muri rusange. Education is the weapon that can change the whole world. Uyu nawe muramuzi kuko Afrika muri rusange hamwe na Burkina Faso bose baramuzi. Cyane cyane Burkina Faso imuzi cyane kuturusha ahandi hose ku isi. Yitwa Thomas Sankara, umwe mu batazibagirwa mu mutwe ndetse n'ubuzima bw'Abanyafrika kubera guharanira ubwigenge bwa Afrika ndetse n'abayituye. Perezida wa Zimbabwe nawe muramuzi. Perezida Pombe Magufuli hari hakujya muri Tanzania muramuzi. Julius Nyerere muramuzi. Fred Gisa Rwigema muramuzi hano mu Rwanda rwa Gasabo. Perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi nawe muramuzi uko yaharaniye guteza imbere Afrika muri rusange ndetse n'igihugu cye cya Libya muri rusange muramuzi. Sinzi niba wumvise neza cyangwa se nagufasha nkagusubira inyuma kugira ngo ubwire ibyo maze kuvuga hejuru, kuko mubo ndondoye mvuzemo Thomas Sankara, intwari ya Afrika. Reka uyu munsi twiganiriye ku buzima, amateka, yicwa, urubanza ndetse n'intambara bya Thomas Sankara yarwanye. Ibintu bitanu kandi bigufasha kumva neza aho dosiye y'urupfu rwe n'urubanza rwe bigeze. Nitwa Eric Nshimimana no muri kumva. Naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politiki, byose na handi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Wokomeze kuri subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentary zacu bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho, ibyaranze isi n'ubuzima bw'isi, ubukungu, iterambere ndetse n'ubumenyi bw'isi muri rusange, ibinyabutabire n'ibinyabukorikori byose n'ubukorikori byose bijyanye na technology tuzabiguha umunsi ku munsi. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi b'i Burundi, Ngozi, Cibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda, Kampala, Maziba, Kitovu, namwe kandi muri Tanzania. Ndabasuhuje bifurije ikaze. Abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe kandi mudutera inkunga muri Kota Masimbi mwumva ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda, mbahaye ikaze. Gusa ndagusabye unega amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye isi n'abayituye. Muhaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Kapiteni Sankara afatwa nk'imirimbanyi y'ukuri yaharaniye gushyira imbere umuturage n'agaciro ka Afrika muri rusange. Kapiteni Afrika muri rusange na Burkina Faso by'umwihariko bakunda kwibuka Thomas Sankara. Ariko nyuma y'imyaka 37 aka kanya ikibazo nyamukuru kikibazwa, ninde wamwishe? Ese byagenze gute? Uko wibaza nanjye niko mbyibaza aka kanya. Gusa nakoresheje imboga nkoranyambaga zitandukanye, ibitabo bitandukanye, amajwi n'amashusho atandukanye ndetse n'amafoto avuga kuri Kapiteni Thomas Sankara. Ubu kandi ufatwa nk'uwazanye impinduramatwara mu gihugu cye. Yishwe ari ku wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1987 muri coup d'etat. Kuva uwo munsi umuryango we uhora usaba ko ukuri kumenyekana. Ariko
urugamba rw'amategeko rwabaye rurerure cyane kuko imbaraga za politike zabaye nyinshi ndetse n'amayobera atandukanye muri dosiye ivuga kuri uyu kapiteni Thomas Sankara nayo iba ndende. Ibi ni ibintu bitanu byagufasha kumva neza dosiye y'uyu mugabo wahoze akomeye muri Afurika Thomas Sankara, nuko ibintu byagiye bihinduka kugeza ubwo umuryango wageze aho ugira inkuru nziza. Ndacyari Eric Nshimiyimana. Icya mbere reka duhere ku rupfu rwe rwagizwe kirazira mu gihugu cye. Kapiteni Thomas Sankara yari afite imvugo y'ukuri cyane kweruye ijyana mu matwi y'abari baragundira ubutegetsi muri Afurika nyuma y'ubwigenge kugera no ku butegetsi b'ibihugu byahoze na bikolonizwa muri Afurika. Yishwe amaze imyaka 4 yonyine ku butegetsi ari kumwe na 12 bo mu bakoranaga nawe bari mu nama idasanzwe y'abaminisitiri. Gusa amaso yahise yerekezwa ku nshuti ye yahise inamusimbura ku butegetsi ariwe Blaise Compaoré. Benshi babibonye nk'igikorwa cyateguwe hanze ya Burkina Faso, ariko byahise bihinduka kirazira kubivugaho. Mu myaka myinshi y'ubutegetsi bwa Blaise Compaoré, umuyobozi wahise uyobora Burkina Faso. Muri icyo gihe iperereza ku rupfu rwe rwashyingwe mu kabati cyane. Nta rubanza rugeze cyangwa se rubivugaho rwigeze rubaho ku byabaye kuri iyo ntwari ya Afurika nabo bari kumwe ku butegetsi. Icya kabiri wamenya kuri iyi dosiye ni ukongera gufungura dosiye y'iyi ntwari. Mu mwaka w'1987 kugeza mu mwaka w'1997 dosiye ya Sankara yari imaze imyaka igera ku 10. Amategeko yateganyaga ko icyo gihe iba kiriwe mu rukiko. Kugira ngo agumane icyizere ndetse no gukomeza urugamba rwe, mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1997 Mariam, umupfakazi wa Sankara, yahise atanga ikirego arega ubwicanyi bw'umuntu witwa X utazwi. Iki kirego ntikigeze gikurikiranwa kuko mu myaka 27 y'ubutegetsi bwa Blaise Compaoré urupfu rwari inshuti ye Thomas Sankara rwari ikintu kitavugwaho na rumwe. Ariko ibintu byahindutse vuba cyane mu mwaka wa 2014 ubwo Blaise Compaoré wari muri Cote d'Ivoire yahirikwaga ku butegetsi n'imyigaragambyo ya rubanda ubwo n'abaturage ba Burkina Faso. Hashize amezi 5 Compaoré ahiritswe ku butegetsi. Mu kwa gatatu mwaka wa 2015 nibwo cya kirego cyongeye kwakirwa, dosiye yongera gufungurwa, ariko nubwo nta perezida byari byarakozwe nta n'umuntu urerwa. Abanyamategeko basabye ko imibiri bikekwa ko ari ya Sankara na bagenzi be itaburwa, hagakorwa isuzuma rya ADN cyangwa se DNA, nucleic acid. Imiryango ye kandi yakemanze ibisubizo byatanzwe n'ibizamini byakorewe mu Bufaransa no muri Espagne mu mwaka wa 2017. Basabye ko irindi suzuma naryo ryakozwe kubikekwa ko ari ibisigazwa by'umubiri wa Thomas Sankara, ariko byerekana ko nta kimenyetso gihuza cyabonetse kuri iyi mibiri aho byakekwaga ko bahambwe. Niburi kunyumva neza, reka nanone tuvuge ku cya gatatu. Ninde ukekwa n'ubutabera kwica Thomas Sankara? Ni cya kibazo n'ubundi, ni cya kibazo ukomeje kwibaza, ninde wishe Thomas Sankara? Nicyo kikiri ikibazo nyamukuru. Gusa iki kirego kirimo amayobera ku buryo abakekwaho batabura, kuva kuri Blaise Compaoré, Abanyalibiya, Abanyacote d'Ivoire, Abafaransa. Gusa ubucamanza muri Burkina Faso bwo hari amazina buvuga. Ku butegetsi bwa Perezida Roch Christian Kabore, dosiye ya Sankara yari iri kwihuta cyane icyo gihe. Imyaka 37 ishize yose amazina y'abantu bagera ku 12 yaravuzwe kandi bakurikiranweho ubwo bwicanyi bukomeye cyane. Mu bashinjwa kandi harimo Adjutant Chef ya Saint Kafando
umwe mu bahoze barinda Thomas Sankara. Harimo kandi na General Gilbert Diendere. Nubwo kandi ibi bizanamo ubucamanza bwa gisirikare, ubu biboneka ko bitazongera gufunga iyi dosiye. Reka nanone tuvuge ku cya kane kigize iyi dosiye y'uyu mugabo, ni amaherezo yo kujya mu rubanza. Cyo cya kane, dosiye y'iyicwa rya Sankara yavuye mu iperereza ry'ibanze yaherezwaga urukiko ngo rurebe niba yajya mu rubanza. Itangazo ryasohotse rigenewe abanyamakuru n'urubuga rw'abavoka ndetse n'abahagarariye Kapiteni Sankara rivuga ko abantu 25 aribo bagiye kugezwa imbere y'ubucamanza. Blaise Compaoré bise Juba Hyacinthe Kafando, Gilbert Diendere, Gabriel Tamini Diebele, Adibu n'abandi 20 bose baregwa ibyaha birimo guhungabanya ubusugire bw'igihugu cya Burkina Faso, ubwicanyi, guhisha imirambo cyangwa se ubufatanyacyaha ni bimwe mu byari biri muri iryo tangazo. Yari inkuru nziza cyane icyo gihe, nk'uko Maître Prosper Faruma, umwe mu bunganiraga umuryango wa Sankara, yabwiye igitangazamakuru nka BBC Afrique ati twari tumaze imyaka dutegereje ko iyi dosiye igezwa mu rukiko kuko ubutegetsi bwa Blaise Compaoré bwari bwarimye umuryango uwe amakuru kuri iyi dosiye. Akomeza agira ati ni intambwe ikomeye cyane. Uyu ni Maître Prosper Faruma wunganiraga umuryango wa Thomas Sankara. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma twabahitiyemo ni gahunda y'ibijyanye na kure cyangwa se na kure y'imipaka ya Burkina Faso. Muri iki kirego cya Sankara, amaso kandi yarebaga i Paris mu Bufaransa. Bisabwe nabo mu muryango we mu mwaka wa 2017, umudepite w'umufaransa yandikiye Perezida Francis Hollande cyangwa se François Hollande, yasabaga ko hatangazwa inyandiko zishobora gutanga amakuru afatika ku iyicwa ry'uwahoze ari perezida wa Burkina Faso Emmanuel Macron. Ageze ku butegetsi yakomerejeho yiyemeza ko inyandiko zose Ubufaransa zifite zirebana n'ubwo bwicanyi zishyirwa ku karubanda zikamenywa. Icyo gihe cyari kigamije kuvanaho ubwikekwe ruvuga ko politiki y'Ubufaransa kuri Afrika izwi nka Franco-Afrique, kimwe no kwemera gutangaza inyandiko zirebana na jenoside ku Batutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwe na François Hollande. Ariko ubwo bufatanye bwa leta kuri leta n'ubucamanza bw'ibihugu byombi kugeza icyo gihe ntacyo bwari bwaratanze. Ikindi kibazo kibazwa icyo gihe ni Blaise Compaoré. Ese azagezwa imbere y'ubucamanza? Ese si ibintu byoroshye gutyo gusa. Ubu yagizwe umuturage wa Cote d'Ivoire, kumwohereza muri Burkina Faso bishobora kuba urugamba rurerure rw'amategeko ndetse na politike, kuko Thomas Isidore Noël Sankara, abanyafrika benshi bamuzi nk'umutegetsi waharaniye impinduramatwara igamije kwigira nyako kwa Afrika. Yarabigerageje mu myaka ine yonyine gusa yamaze ku butegetsi. Twabivuze haruguru tugitangira. Se Joseph Sankara yari umujandarume. Umuhungu we Thomas nawe winjiye mu gisirikare afite imyaka 17 gusa mu mwaka wa 1966. Ni kera cyane, cyari igihe cyaza kudeta nyinshi cyane mu gihugu cye
cyitwaga Haute Volta cyangwa se Haute Volta. Yize amashuri ya gisirikare, ayarangije ajya mu mirimo ya gisirikare inyuranye, aza no gushyirwa mu mirimo y'abanyapolitike itandukanye, aho yagiye agaragaza ibitekerezo byo kubaka igihugu kitarimo ruswa, akarengane ndetse no kutagendera kuri politike y'Ubufaransa. Mu mwaka w'1983 bamugize minisitiri w'intebe, ariko hashize amezi make cyane ahita afungwa we n'inshuti ze. Hari hashize umwanya muto Jean Christophe Mitterrand, umujyanama kuri politiki ya Afurika, wase Perezida François Mitterrand asuye iki gihugu. Sankara n'inshuti ze bari bagambaniye bari babangamiye inyungu z'abakoloni cyane cyane iz'Ubufaransa icyo gihe. Mu kwezi kwa munani mwaka w'1983 abasirikare b'inshuti ze bari bayoboye. Mu kwezi kwa munani mwaka w'1983 abasirikare b'inshuti ze bayobowe na Blaise Compaoré bakoze coup d'etat. Sankara arafungurwa ndetse ahita aba perezida wa Haute Volta. Ni coup d'etat bafashijwemo na Libya kwa Muammar al-Gaddafi, yari ishyamiranye n'Ubufaransa mu ntambara muri Chad. Urumva ko icyo gihe igihugu cya Libya nicyavugaga rimwe n'Ubufaransa, nibwo bafashije Blaise Compaoré kuba bahirika ingoma yari icyo gihe kugira ngo bimike uyu Thomas Sankara. Sankara ku butegetsi bwe yazanye impinduka zikomeye cyane. Ahera ku izina ry'igihugu akita Burkina Faso, bisobanuye igihugu cy'inyangamugayo. Yagenderaga ku matwara nk'aya Fidel Castro na Che Guevara Cuba cyangwa se Mikiba, hamwe na Jerry Rawlings wo muri Ghana, abo yafatagaho nk'intwari cyangwa se nk'ikiririzo role model. Yavuguruye kandi ubuhinzi, atangiza imirimo rusange y'abaturage igamije guteza imbere ubuhinzi, umurimo ndetse n'ubumwe. Yambuye kandi ubutaka abari bikubiye ubutaka bunini, abugabanya kandi muri rubanda. Yabategetse kandi ivugurura ry'inganda zitandukanye zitunganya ibikoresho ndetse mu bihugu, asaba abaturage kwambara ndetse no gukoresha ibikorwa ndetse n'inganda zabo kuba biteza imbere. Wakibaza uti ese Thomas Sankara igihe gito cyashize, ukibaza uti ese Thomas Sankara igihe gito cyasize umurage, asiga isura nziza mu maso y'Abanyafurika? Reka ngusubize, yego. Yasizeho amategeko arengera kandi aho uburenganzira abagore muri Afurika, aca ubuharike gushyingira ku ngufu no gukata imyanya imwe y'igitsina y'abagore. Kize abagore mu myanya ifata ibyemezo, ateza imbere gahunda zo kuboneza imbyaro, anaha kandi abagore batwite amahirwe batahabwaga icyo gihe. Abanenze ubutegetsi bwe kandi ntago babura, kuko bavuze ko yakize inkiko zacaga imanza zibogamye ku bashinjwa kurwanya ubutegetsi, ko yirukanye abarimu hafi 25,000 kuko bagiye mu myigaragambyo, ndetse akarema umwuka w'ubwoba mu gihugu ku batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Perezida Sankara yagurishije imodoka z'abategetsi batandukanye za Mercedes-Benz, ategeka ko bose bazajya bagenda mu modoka za Renault 5, imodoka yari ihendutse icyo gihe mu gihugu cye. Yamagana kandi cyane inkunga z'amahanga, avuga ko ukugaburira aranagutegeka. Yasabye ibihugu bya Afurika guhagarika kwishyura inguzanyo z'ibihugu bikize ku isi, kuko ari nabyo bisahura umutungo w'ibikenye byose. Uyu kandi Perezida Thomas Sankara wa Burkina Faso yanze ko bamuha climatiseur cyangwa se icyuma gitanga ubuhehere, ikimuzi gitanga ubukonje mu nzu. Mu biro bye avuga ko ari ikintu gihenze cyo kwimeza neza. Icyo gihe kandi umushahara wa perezida yarawugabanyije, akajya ahembwa angana n'amadolari 450 yonyine gusa y'amanyamerika ku kwezi.
yamunitse kandi umutungo we wari ugizwe n'imodoka imwe, amagare 4, gitari 3 ndetse na firigo imwe. Umunyamuziki kandi ni nawe ubwe wanditse indirimbo y'igihugu cye. Ni umugabo kandi wakundaga gukora siporo yirukanga mu mujyi kandi iwagadugu nta barinzi bawurimo. Icyo wamenya twigeze no kuvuga haruguru nuko inshuti ye ariyo ishinjwa kumwica. Yishwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1987 amaze imyaka 4 ku butegetsi. Bivugwa ko ari umugambi wacuzwe n'inshuti ye Blaise Compaoré. Compaoré ubwo yavuze ko ashinja Sankara kuzambya umubano w'Ubufaransa ndetse n'uw'abaturanyi we b'igihugu cya Cote d'Ivoire. Bwana Compaoré ariko yagiye ahakana uruhare mu kwica inshuti ye Thomas Sankara. Amaze kwicwa yahise ahambwa vuba, aho ahambwe kandi ntihashyirwa ikimenyetso na kimwe. Umugore we Mariamu n'abana 2 bahunga igihugu icyo gihe. Icyumweru kimwe mbere yo kwicwa yari yasomye ijambo mu muhango wo kwibuka imyaka 20 Che Guevara yishwe. Mu ijambo rye yagize ati, Che Guevara yatwigishije gutinyuka tukigirira icyizere. Yari umuturage w'isi ibohotse, ari nayo kandi natwe turi guharanira ubungubu. Niyo mpamvu tuvuga ko Che Guevara ari umunyafrika kandi ari umunya Burkinabe. Blaise Compaoré wamusimbuye yagumye ku butegetsi imyaka 24 yose kugeza ahiritswe n'imyigaragambyo n'umundi y'abaturage mu mwaka wa 2014. Muri iyo myaka yose yari yaranze ko umurambo wa Thomas Sankara uvanwaho washyinguwe mu bwihisho ngo ushyingurwe mu cyubahiro. Mu mwaka wa 2015 nibwo wataburiwe ukorerwa ibizamini bya ADN cyangwa se nucleic acid bemeza ko ari uwe. Abahanga bavuze ko basanze umubiri we wararashwe amasasu agera kuri 12 yose, ni menshi cyane. Mu mwaka wa 2007 ubwo hizwihizwaga imyaka 20 ishize Sankara yishwe, habayeho imihango yo kumwibuka muri Burkina Faso, muri Mali, muri Senegal, muri Nigeria, muri Tanzania, mu gihugu cy'u Burundi, Ubufaransa, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramwibutse. Nubwo kandi yamaze igihe gito ku butegetsi, Sankara yasize umurage ukomeye cyane ubutegetsi burwanya ruswa, kwikanyiza, akarengane kandi bugamije kwigira ndetse kwigira nyako kw'igihugu. Uyu munsi hashize imyaka ijya kuri 37 izina rye riracyavugwa mu mahanga menshi cyane amahanga ya Afurika. Nanjye ndimo ndamwibuka kandi mo kumuvuga aka kanya. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi